Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Arrantana wassalatu wassalamu hundi khaysanu maqaa bita mattawaqa maqaa khaysan qabdan hundi khaysanu bana al qabala alame deega takaf hundi khaysanu aywa qabdan fakkeenya mattawaqa khaysanra amaqiya naw maqaa Ahmad Muhammad Hassan hanga akhaako khayti male khaako khayti olin jiru sandugaadha amma yoo du'aa gooteef akhaako khaytiif male akhaako abba abbaa khayti male abba abbaa khaytiif takka du'aa gooteen beeta hin beetu fuula isaan beetu shakli isaan beetu isan beetu khabeetu akhaako kee bichaadha arraan tan nuti yoo xiqqaati bikka amma jirtu kanarraa filaaliiti ahmata dhibba takka booda duniyaa irratti namni siyaasatu ni jira namni takka siyaasatu hin jiru dhugaadha nama sitti haara qabu nama miitee jirtu nama zallamtee jirtu yoo ammaan qabaattu taate gizeen dhaqee dhiifama gaafadhu akka nuti har'a akaakoon keenya kasdaffaati kaafuraffaatti nuti jiraachuu isaatiif du'uu isaatu kan beekne ta'e bor nutis akka itti irraanfatamu teenya gin badiin nuti namarra daleene zulmiin nuti namarra daleene inni irraanfatattuu murisitti gaafa qiyaamaa sun dhuftee nurraa baahuu dandeessi. Tanaafuu namni ollaa miidhee jiraatu taate namni fira ofii miidhee jiraatu taate namni miskiinaaf yatiima miidhee jiraatu taate abbaa biddeenaa ta'ee ilmoo ifiin dhalle miidhu taate haadha biddeenaa taatee ilmoo ifiin dhalle abbaa biroorraa haatirraa duute miidhu taate gizeen ammarraa eegaltee amma dhibba takka booda akka irraanfatamtu beeki ammarraa eegaltee amma 50 booda akka irraanfatamtu beeki gindiliin ati daleedee fi zulmiin ati daleedee fi hammeenyi nama yaadde gaafa qiyaamaa sun si dhufee akka khairii ati dalagatte sirraa fuudhu beeki. Tanaafuu hundi keenyaa dhiifama waliif haa goonu amma dhibba takka amma booda jiraachuu hin dandeessu hanga jiru keessatti khairii walii haa yaadnu nama bakka jirtanitti nagaaf rahmat rabbiin isin biraa jiraatu baatii ramadaanaa baatii kabajaa baatii khairii baatii jaalalaa rabbi warra guyyaa sun ga'u rabbi nu haa godhu nuti hundi keenyaa ni hawwina achi ga'u keenyaaf ga'u keenya dhabu rabbi beeka. Tanaafuu warra rabbarana soomana gammachuuf jaalan qeeban rabbi nu haa godhu warri nama zallamtan warri hamminya nama yaaddan warri isti nama yaaddan gizeen dhagaa dhiifama gaafadhaa hanga jirti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hanga walitti deebinu torbaan dhufutti nageenyaa tura.